إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. هذا ميرين أرغن منا مي تفسير سلسلة ميماني سورة الماعون مسورة. هذه سورة الله سبحانه وتعالى وهي قربا فني أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. آية تكوغي معنى ينغلقون بلالا الله سبحانه وتعالى آية تكوغي وهي قرباني أرأيت الذي يكذب بالدين. خليك فان دكودا النبي متوي قيامت وسنوت أدون دروبكن أنان إدوس حساب باللوين إدوس أنان كما مدوغ دوغ قراميها دين إفوه الله سبحانه وتعالى بيان قرباني إدوس دوغ قراميهم كيباغ هنان نباوك ما صفتك أخلاقي قطو نباوك ما صفتك إباميهم كيباغ فنيغن دان قطو الله سبحانه وتعالى وحي قرباني فذلك الذي يدعو اليتيم. أميه كي أي يتيم دينجه حقوق أميه محروم كم أد أميه فنوالا ميهن ولا يحض على طعام المسكين. أدي أميه كي أي مسكين كان دين مكان تتكن هيفر ده أدي كم كوبس أولي بينون دين يفوق وحي قرباني فويل للمصلين نماذ كمولي بيكن حلا كريواها دين يفوق الله سبحانه وتعالى بيان قرباني أي كم بيكن نماذ كمولي ميهن كتيرين فويل للمصلين آية كتيرين بدكن تاني كم بيكن الذين هم عن صلاتهم ساهون. أباميهن كي أي أباميهن كي نماذ تكا مدوغا فروا كراميهن أباميهن كي نماذ تكا مدوغا غافل واميهن الذين هم يراءون أدي أباميهن كي أي نماذ تك ميستكون دكومتكا نماذ كمولي ميهن ويمنعون الماعون. دين فوق الله سبحانه وتعالى وهي قرباني أديهم إباميهم جسبته كتير سبعين كمغا أي ميهن هيو فور ومن دروه لمن ميهن لبعون هيو كنتك دور كروم أي إباميهم جسبعين كمغا بيان قرباني. هذا مسورة مدو قالوا بلالا رك مسورة باوالم مسببا به قطن باي تفسير البرين باي باه كتا ذكر قربا في قطن باي علم ذكر قربا فقطن أي ذي ابن جريج رضي الله عنه ودان وني مي سورة باوالم عندي أبو سفيان رضي الله عنه به قطن එකලේ පාන ඉස්ලාම් වඩාගෙන උග කුරීග මේ සූරතේ කීමි මක්කී සූරතේ කමුග ගින ඉල්මරෙන් විදානවනේ එන්කම් එකලේ පාන ඉස්ලාම් වඩාගෙන උග කුරීග එකලේ පාන ගුරයිෂුන්ගේ බොඩේ ගොත කොනාත ගුරයිෂුන්ගේ මුෂ්රිකුන්ගේ බොඩේ ගොත හොරිරු කොම්මෙ දුවා කොම්මෙ හෆ්තායගේ තෙරේග දෙ ජමල් කතිලා කමුග වාරිදු ගංගස්වේ අදි එහෙන් අමල් කරන දඩිකෝ එද්දෝ එහෙග යතීම් කුච්චක වාස් එකලේ පානුගේ අරියහු ඒගෙන් එච්ච දෙව්වම එදුණු හිඳුක ඒ යතීම් කුච්චාය එච්ච නුදි ෆොණුවාදි කමුග දෙන් එපවග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි ආයත පාවලති කමුග බයි තෆ්සීර් ඉල්මරින් විදාල්වා අද මි සූරතුග හිමිනකම්වා එක එක ලෆ්සු තක බලාලා එරුග එමෙ ෆොරතම ආයතක බෙදිකුරු කරේ ගම්වා අරයිත الذي يكذب بالدين අද بالدين මෙතනගේ දීනුගේ මානයි කි එයි අදුම් ෆොණුකුම ජසා දෙව් කමුග تفسير المرن بدالوني هذا يدعو اليتيم كي يتيم النفا حق مناكم ابامهم كم اندروا الي قرون كمغ هذه ولا يحب على طعام المسكين متنو كميوا مي لفظ معنی كي اي එකම එමීහකස් කොන්නෝලේ අදි මීස්තකුන් එකම කුරුමන් හිබ්වරවස් නුදේ නොත මීහු එකම දුරුහිල කුරුම මසහ කුරුම් කමුග
تفسير المداروني أديهم فويل للمصلين بتامي وويل كمان أي قد فتوى كم عذاب كم بني كم بين ساهون كي أي كم كام مدوغا غافل وجندا غافل وجنديو يراون كي ميستكون تكوم تكا كنت تكون دمي سورة من عند فوا نما إذا تكادم فوا إذا من ذكر كره كم ويمنعون الماعون مي معون كمان كي بين المرء بدار وقت أي mi hunnak heofor kodeve kommechen ei algon men bigengule maaddi taketikam gavius nota enu gotakum algon menge masakkato mihakan heofor kodinum kam gavius ei ekam gatere badegen daane kam ga ilmerin bidalu admi suratu ga algon men Allah subhanahu wa taala bayan kodeva me akantatto gaterega mi wani giyamet dos inkar qura miha ga kibaga أخلاقي لبا صفتك الهمنا نواك إهنكم ميها کے سلوكا ميها کے عمل تر رنگلون گل فمیونی اميها الله سبحانه وتعالى إيمان بوم گمچ أدي الله سبحانه وتعالى مي كاندا الله با كنتت تذكرم گمچ إهنكم قيام الدوهم إيمان با ميها کو اميها کو ادين ادوه کا اميها کے نجاوني ميها کو تو وگن ديوما إهنكم اميها کو ريوت بيغبا اخلاقي صفتكم اميه کے نفس و زینت تر قران نمس ادوها انکار قران میہ کم گوانی نما اميه کا پوریها استن کے می دنیا کم گواجی اميه کے کے بان فنگندان می فدا مبارک با صفت قد ارایت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم اد اميه کی ای قیامت دو انکار قران میہ کی ای یتیم کجا اینگے حق محروم قران میہ اد اللہ سبحانہ و تعالی می کائنات کا انسان لگم فہوگا ایک انسان نہ ایک منبر مدا دفاع بن مس ای اللہ سبحانہ و تعالی کی ملکیات کا وائچ حقیقت گوریا مدد کیوس ادی الگن منگے نفس تے کیوس الہ کے ملکیات کے دش کا وائچ ہنکم اللہ سبحانہ و تعالی مسنن کا تو الہ فوا مدد کا وے ایک حق تک کڈالو وا නිකමෙති ෆකීරුන්න මිස්කීනුන්න වා හග්ගුතක කණ්ඩාළු වා ඒ හග්ගුතන් අදා කරු ගෙයි අලකන් මෙන් කොරංචේන කමෙන් එකම මනාවකත් මෙකි එයි ඒක සාබු අලකන් මෙන් මච්ච ගදපද වෙගෙන් වා අදාබු පුරිමත් වෙගෙන් ගාදාන අද හව ඒකතන් මේ සූරතු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දෙන් බයාන් කරපා වා කන්තතෝ ගෙතරේගේ බාදේ ෆවයිලුල් ලිල් මුසල්ලින් අද නමාදු කුරා මිස්තකුගේ තෙරෙන් බයකුමි හුන්නා හලා පුරිවාහ කනුවත ගෙල්ලුම් පුරිවාහ ගදපද වෙගෙන් වා අදාබ එබා මිහනට්ටක තයාර කරෙවෙන් වා එෆෝග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයාන් කරවනි අල්ලදීන හුම් අන් සලාතිහිම් සාහුන් එබා මිහුනකි එබා මිහුන නමාතක මෙදුක ෆර්වා කුඩ කුරා මිහුන මේ ආයතුගේ තෆ්සීරුගේ ඉල්මෙන් විදාලවනි මීගේ මානෙයි කි මිතනුගේ මිහුන නමාතක මෙදුක ෆර්වා කුඩ කුරුගේ මානෙයි කි එයි එමීහුම් ඒ නමාදතන් අදා කුර්මා මෙදුග ෆර්වා කුඩ කුරුම් ගවාහතම එපසාලක ඒකි එමීහාගේ නමාදුගේ තෙරේක ಖುಷුවත් තෙරකන් ගෙල්ලිගෙන්දා ගෙල්ලුගේ වාක්කේ නුකම එහෙන්කම ඉල්මෙරි කර සල්ෆුන්ගේ බේකලුම් කරේ බේකලුම් විදාල වසුවේ අල්හම්දුලිල්ලාහි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හම්දු හුට්ටේ ඉලාහි ඉලාහ වෆතුග මී නමාදු කරා මීහුන්න ගෙල්ලු මුරිවා කනුවත ඒ ගදපද වෙගෙන් වා අදාබු හුරිවා ක බයන් කර වීරුක ඒ ෆෝග ජෙහිගෙන් ආයතුග අල්ලදීන හුම් අන් සලාතිහිම් සාහුන් අද ඒ නමාතක මෙදුග ෆර්වා කුඩ කරා මීහුන් කම්ග බුනි වහී කර බි ඉලාහ අද ඒලා වහී නුකරපේ ඒ නමාදුග තිරේග ෆර්වා කුඩ කරා මීහුන් කම්ග එහෙනි ಖುಷුවත් තිරකන් නමාදුග ගෙල්ලිගෙන් දියුමේ කී අල්ගම් මින් තිරේ gina mi honna ekam purimat wegen daane kame no to komme mi ekam bes no e no daane kame ke bunjas ei dog kanwane kanne agun menge khushuwat terikan en namaz ek ves suniya wagut ek daraje kan hore adi ek namaz to hoga agun menge khushuwat terikama eh badal as kende name sallallahu subhanahu wa taala mitanuga mi bayan kormani eba mi honne ke namaz daka meduga farwa kod qurami hunkam namaz meduga farwa kod kurume ki ei bodu wegen wa faafai adi mi munafiqu kamuge theriya miha wadagen danwe kame kamuga algon mena mi ayatakum wes engegen ebade ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korwa hadith basfule gaswe namada meduga farwa kurum namadu ege wagutuga ada kurum lasko gengos ke namadu wagutu gelligen daade madukurma meduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith korwani
فهم المنافقون إبامهم كي منافقون كانوا يراؤون الناس بصلاتهم إبامهم كي نماذ تقوغا ميستكون دكوم تكا نماذ كونغولي هنگمو مي صفة لبيكن وميستكون كي مي منافقون كتير بدكن دا ميستكون أديهم يفتن رسول الله صلى الله عليه وسلم کے حدیث کے آسفونی تلك صلاة المنافق أي منافقون کے نماز کبات منافقون کے نماز کی अलगर में देने करने चाहिए कि मुनाफिकों के नमाज की बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरान यजलिस यरक़ुब शम्स आले इरुगस ossi jawma daandin hama demmi osseniye hiwa hisab danden ena madko ke inde e foga hatta idha kanat baina qarnay shaytan den shaytana ge dedaluge demida iru anna hinduga ena teduwe awas kun hatar rakwe asur namaz ga hatar rakwe kolle adi e namaz ge terega la yadhkurullaha fiha illa qalil adi ena namaz ge terega allah subhanahu wa taala ge dhikru मदुन्नोनी नुकुरे मिफदा नमाज कुरा कम गवनी नमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबनी एई मुनाफिकों के नमाज कम नमाज वगतुगा बस एगे फहुगा गुता जहद लस्कुरमा फहुगा देन अवस कोल्लागे अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जिक्र कुरम मदु वगतुगा एकम कुरा कम गवनी नमा एई मुनाफिकों के नमाज कम मैं कम अलगन में मी हदीस बलाला कम गवनी नमा सेब मी हदीस के कुले गेंदे एकंत तका में दु अलगन में समाज वांच एकंत तके अदे नमाज अलगन में एकानी अदा कुरा हाद बस जहन ए नमाज देन जे फरवात कंदीगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जिक्र कुरम इना गतुगा ए नमाज पर नु कम गणी नमा अलगन में के नमाज अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जिक्र करवेले मदुगे को सुवा कम गणी नमा कीर्ति भगवान तिलावत करवेले मदुगे दा कम गणी नमा ए नमाज के सब अलगन में फहरे के मुनाफिकों के नमाज के सिफा ए नमाज के जहिगे हिंगादा එහෙන්කම මී අලගොන් සමාගුවන් ජෙහකම දෙන් එෆෝග මී ආයතුගේ තෆ්සීරුග ඉල්මෙරු විදාලොෆේ මී ආයතුග මිවණී කි නමාදු එක්ක දූකොල්ලා මීහාගේ වාහකේ ඉන ඉල්මෙරු විදාලොනි මී ආයතුග මිවණී නමාදු එකී එකච්චක දූකොල්ලා මීහාගේ වාහකේ නෝනේ මී ආයතුග මිවණී එහෙන කමකු බයි නමාදු ත දූකොල්ලා අනවත බයි නමාදු ඒගේ වක්ත් ලස්කොල්ලා मिफदान अमल कुरा मीहा के वाहक कमुग इल्मेर मिदावनी मितनुग मी बयान कोरपिगे मडी एनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरियहुम वारद के गासवा सह हदीस तकुम अलवन में एगिगंदा गतुगा मुस्लिम का काफर का देमेदुगा फरक की ए नमाज अला फी मीहा ए काफिर वगंदा मीह कमुग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कोरपाफे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरियहुम जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु रिवाह रफ़ा हदीस बसुल गासवानी समीउतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल तिमन कलेफान अडो सनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करबाती इन्न बैन अर्रजुली व बैन शिर्की वल कुफ्रि तर्कुस सलात मीह का शिरुका अदि कुफ्र अदि में गवाह चकी ए नमाज दु कोल में माने कि मीह को नमाज एक एक चक दु कोल कम गणी नमा ए नवनी मी दरजे नो तक कुफ्र के तेरे शिरक के तेरे वदके बसरुकम का अदे सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरियहुम वारिद के गासवा हिंग हदीस बस पड़ गासवणी अल अहदुल लजी बैनना व बैनहुम अस्सलात फमन तरकहा फक़द कफर तिमम मिन्ना अदि एबामी होना माने कि काफरुना मुशरिकुना देमेदुगा वा अहुद कशवर की ए नमाज ए अहुद कशवर को कल्ला फमीहा एवनी इस्लाम दीन के तेरे बेर के गोसवे हेंकम इल्मरिंग विदालवनी नमाज एकी एक चक दूकल्ला फमीहा ए इस्लाम दीनुम बेर वकेंबा मीहे के गोतुगा अदि हम फदन ताबी बेकलुंगे कि मैं बारे तो गंगासवे ए बेकलुम सवाल करवनी असहाब बेकलुंगे अरियोगा तिबेकलुंगे जमानुगा मीस्तकुं ईमान कमा अदि कुफरा मिदकम फरक कुरनी कीन कुंतोय मीहे के मोमिन कन देने गन्ननी अदि मीहे के मोमिन नोंक काफर कन देने गन्ननी अदि हिंदू असहाब बेकलुम विदालवनी ए नमाज अला मीहा ए काफर के मीहे के एहकम नमाज एकी एक चक दो कल्ला मीहे का मी इस्लाम दीनु का एबस नसीब लिबिगन उमर रदियल्लाहु अन्हु विदालु फवाफदा नमाज अला मीहा मी इस्लाम दीनु के उंडफो के मिंबरस लिबिगन वा मीहे आदे एफद मीहे के
ehkam algon men mi namada medugo warabboda samaluhan je rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith taw algon men marakina adwa han buniyal islam ala khams islam kam bina me mani fas kam ge macha she efo rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith quran shahadatu an la ilaha illallah ay allah subhanahu wa taala fi wa haqqu ko algon me ilakum wa kam hekima wa iqamis salat den efo ga namadu gaim kurm ga wa hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam मुआद बिन जबल रदियल्लाहु अन्हु यमन करे दवता के फनु विहिदुगा एकलेक फाना विदारवनी फलतकुन अव्वल मा तदऊहुम इलैहि शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कलेक फाना एबामी हन गवाल वा इम फरतम कमिकम हदवाशे अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकवंत कुरमा फैदा हुम अतौक लिदालिक दिन यफहु एबेकलुम कलेक फानु के ए अमर फुला كيمن بيتكم غوانينا فعلم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة دين يفوق أبامهم أنقنا ديشة أبامهم كمتشا الله سبحانه وتعالى كم مريكا دوال فس نماد فرض قربا فاكما أنا مي كمون بس إنك دين يفوق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني أبامهم إفدان يكم كوفي كم غوانينا ما أبامهم كمدلا أدي أبامهم كنفسته كي أي تيمن كالك فانو كي بان حرمة تريكان لبيكم واشتكي ade ege idikol maane kino telmene bayan korabani emihum ekama ijaba nudifi kam koni nama ebamihum ka mudaluga hurmata de ebamihum ka nafsuga hurma bani gelligen gosfay enkam mi namade ke mi algon me ekama meduga war samal kam denje he e namada war farwa teriwan je kam e namadu eki ekachaga du kollume ke ei khandailige shiruga tere wadagen da no kufur ke tere miha wadagen da ne kam adi hama baying ilmeringe riwayat ko aswa gotu ga namaz gastu ga miha ko emme namaden elumun ege sabun mes e miha islam ka gelligen ebade enkam algon menna waras samal wan jehene algon menge mi komme duhe ga fardu kurege miwa fas namaz ege wagutu ga ada kurmattaka den efo Allah subhanahu wa taala bayan kurwani alladheena hum yura'un al ibami unki ay mi namada medu farwa kudukura mi hunga anisifai ki ay dekkun teri kamattaka namaz pura baykum ade Allah subhanahu wa taala qudsiya hadith ekka wahi qurbani ana huna shuraka yani shirk timan ilahi mi ebbes farataka baverum gemme husto herwanta gemba emme husdurwanta gemba ilahi timan ilaha mi hako kamegga ehem farate baver kofikam goni nama timan ilahu emihaka e shirk kori chaka ko dukra bawshi ehkam alugun menge alukantakun alugun men edin chehene kamaki hamaikani Allah subhanahu wa taala ge ruhodigatun hamaikani Allah subhanahu wa taala ge ruhodigatun edigen kura kamekkam ge amal tavegen gosikam goni nama ekamen alugun men kiben qabul wegen dani enum gotakan ekan kofi kam goni nama alugun men kiben ekan qabul wegen nudan ade alugun men namaz qura hindugo ves roda hifa hindugo ves zakat din kam ko winama ves hajj umra adi minum hen alukame kuri kam ko sadaqat din kam ko winama ves min komme kame ki ei khalis kammati hamay kare Allah subhanahu wa taala ge wajhu fulo edigin qura kame kam ko ninama ekamuge daruma etan gune ekan ituru wegen dan namas ege terian alugon men ehin niyate nuniyate lagin qura kame kam ko ninama ege alugon men na biyamet dohga libigen dan ves man fine nonna ehem begen tawhid ke baatu ke terin rasul bekalum ekama kattaka gwalam Allah subhanahu wa taala fono ve emme matire gamba kamaki ei ilahu ke uluhiyatu ga ek ilahu ekawanta kunu ilahu ke uluhiyatu ga ekawanta kunu me bune bahu ke maane ki ei alutapun qura amal tawga ebami hum ede farati ki Allah subhanahu wa taala kamu hedum ade ehem begen Makkah ke musyrikun ebamihum kuram dia amal tawga ebamihum Allah subhanahu wa taala kura alukan tawga ehim faranta ke baver kura kamattaka ebamihum na musyrikun ke nandevigen die ebamihum Allah subhanahu wa taala ehim baverin takin edemeduga wasilat takin ikhtiyar kura kamattaka ebamihum na musyrikun ke nandevigen die enkam mi namaz kura hinduga e namaz ki khalis kamay Allah subhanahu wa taala taka korwe kam vegen gos kam goni nama ek sawum alugan men na mi nifaqo kam salam vegen da namis alugan men ge namaz ge tere ge dekkun terikan ege tere vadegen da minbarakum emihe ge hita munafiq kam vadegen da ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ashabu bekaluna begatum varadegen aswe Hasan al-Basri rahimahullah vidal wani timan khale ge faanu
badal wadaagate etan etak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga ashabe kalum kore etan ashabe kalum naka e huriha be kalum bes e be kalum ga amilla nafsa nifaq kama medu birweti be namas alugon menge medu ga mujtama balala kam goni nama alugon menge e birweri kamenne alugon menne hiwani alugon menne ki iman kam war furiham wegwa e nuguda fada gote ke tibai kam ehen kam alugon menge tereng gina mihunge kibaga nifaq kama medu ga birweti kan netigen gos kam goni nu den alugon menna ಶೈತಾನ ಬಿಫದ ದೊರತ ಹುಳುವಾಣೆ ಅದೆ ನಮಾ ತಕ ಮೆದು ಫರ್ವಾತೆ ಕುಡಕುರು ಮೊದಾಳುಗನ ಮೆಗ ಅಮಲ್ ತಂಗಿ ದೆಕ್ಕುನ್ ತೆರಿ ಕಮೆ ಕುರೆ ಕಮೆ ಕಮ್ ಗಹೆದು ಎಫದನ್ ಎಫೆಂ ವೆಗೆನ್ ದಾ ಮಿಂಬರಕು ಎಮಿಹಾಗೆ ಈಮಾನ್ ತೆರಿ ಕಂ ಬದಕಶ ವೆಗೆನ್ ಗೊಸ್ ಎಮಿಹಾಗೆ ಮುನಾಫಿಕು ಕಂ ಗದವೆಗೆನ್ ದಾ ದೆನ್ ಎಫೋಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರಮನಿ ವಯಮ್ನಊನ ಅಲ್ ಮಾಊನ್ ಅದೆ ಬಾಮಿ ಹುನ್ನಕಿ ಎಯಿ ಹೇಯೋ ಕಂತ ತನೋದ ಹೇಯೋ ಫೋರ್ ಕೊದ್ದಿನು ಮನಾ ಕುರಬೇಕಂ ಅದೆ ಮಿ ayatuga mewa maun ge maana meduga ilmerin ge kiban tafaatu eki qawl take nota bastake aswe egotum bay bekalum vidalwa gotuga ei mitanoga mewa maun neki ei teli tashi adi koradi fada mikahala mihunna mamfa kurani taketi mihunna nudi mana kurun ege terege ibnu masud kala bebe kalum bifada bebe kalum ge kiban riwaage aswe riwayat ke mewani ei telita shifada ekahala nuata koradi enumbes mi gengule aturika gengule saamanu ke terein mista konna mamfale menu itaketi hoda mihu awmu emi hunna echi nodi manawe ganna manawe gatum kapka adihama Sa'd bin Jubair radhiyallahu anhu ke kiban riwayat ke aswa riwayat ke aswani ege maana ki ei zakata adi enumbes mudalugawa haggutawge tereng hagguta mihsaguna nudi mana qura kurun kamga adihama efada ibn umar radhiyallahu anhu ge kiban riwayat ge aswa riwayat ge wani ei mistakonna mudalugawa haggutawge tereng evves hakke mana kurun ei mi wayamnaun al maun no de hevfor kodinu mana kurun ge tere badegenda kamekamga adi bay bekalam vidalwa gotuga ei ranri mi taketi e libam wa hak werina libo mana kurun kamugo wes bayin ilmerim vidalwa feeg terega ibnu musayyib radiyallahu anhu ade den hama efadan bayin ilmerim kiba waradu gan aswa gotuga ei mi haka haja jehigem wa komme kame mana ko gotun not mi hako mi hege kiban ehi ter kamange ede hinduga ein komme kame mana kurun ei alugon me migen gule maadi chekkam gavias nota alugon men kodde hidmat ekkam gavias ein kame mana kurumbes wadegen dani mikam kam gutere ade hen kam tafsir ilmere vidanoni ilmere ke kiban aswa mewa mi tafsir mi ayatu ke tafsir ka aswa mewa gaul tak ki ei e getere ke himeni ke wa kantat bayan kurum gotun aswa kantat ke gotu ke sale gei fushu erumen non kam hen kam mi huriha kam ki mi ke tere wadegen dani kantat kam ga ade hen begen alugon menge kiba mihako ehi tere kamakan edigen aswi kam goni nama alugon menge ekame koddinuma taka avaswe gannan je alugon menge ekame koddinuma gadala masek koran je me ilmer vidal wani mifada halen tahuga nuata mihako etchakan edigen ei alugon menge gule maade takati geega gengule delita shifada takati bay fara alugon menge mustamo terega mizamanu kono fen kam gwe salgon menge takole kuriya visnala kam goni nama radroga bay kala kewunta tayyar kore genda ayru nota ekhala kattawge terega ekge honna etchen adege gengos efadan alugon mase kore nota harma alugon me mi zamana visnala kam gwe ekge honna haru gande pelu jegen adege mi patu da nota gahu gauri ambu binnam wegen ege go dadi bala migiya mi ko annan chaidan ama ek ko anika kan haaj terwegen wa gote alugon me mustama mewani ehme efada mi ko ehi tere kam kan edigen as pikam goni nama ehi tere kom for kodinum ei wajib wegen wa kam ga ilmerin vidalwa namus eya ekuga sharut take ilmerin kandalwa ege teren furatama sharut ki ei ekam kan edigen a miha ei ekam haaj terwegen wa mihi kam go wanjene emihe ko ei ekam haaj terwegen wa mihi kam go wanjene ena efes halek hama bekar gotuga echen hodan es kommen ena eti dinun ei wajib gama kam gonwan devana sharte kamuga ilmere vidan wani ei hodumanga echen ege verimi ha beenu jege nuwa ego gotuga beenu jege nuwa echen kamuga nuwata
e beenun jehigen a miha ge beenun ege veri miha kurunge beenum avvore evagutugo bodu egen pa eche kamuga ekam vegen wan ade e num halatuge misalaka ege veri miha e hajat terikam bodu egen pa halatuge wes emihaku ehodan a mihaka eche difi kamuga wani nama ei wes waran ajur bodu egen pa kame ade Allah subhanahu wa taala kirtu qur'anuga wahi qur'afe efadan ade mistakum ge hajata fuddumattaka emiha fudu ekam beenum vegen wa halu ekam mistakona kodde mihunna ki ei Allah subhanahu wa taala ge hadratum matire vegen wa ajru libigen wa bayge gotuga Allah subhanahu wa taala bayan qur'afe min timmana shart ge gotuga ilmer vidalwani e genda miha ki ei e gendeve echaka rakkaateri wane mihe kamuga wanjehene nuot e halaku kolla kahala e meduga e genda echaka meduga rakkaateri nuwa kahala nuota eina eche gendiuma pahuga e nagala gelluwala nuota ambura raddun kodde fada mihe kamuga waninama kommen e mihe kan eche dinum wajibu gen nuwan mi tin sharuto hamwegen wa kamuga waninama elmere vidalwani e mihe ko hodanga eche e mihe ka dinum ei वाजिब के बा कमे कम का दी यही तरीका में होता है कम का वियस ए यही तरीका में फोर को दिन में की यही वाजिब के बा कमे कम का हैं कम अलगन में गदाला मसे कुरम भी मी सूरत का अलगन में बयान में दिया कंतत के तेरे गादे नमा तका में तो अलगन में फरवा तेरे वा बाई कम का मोम अलगन में नमाज पूरी कम का वियस ए नमा तका में तो फरवा तेरे नुआ कम का नहीं नम एक वक्त तका में तो फरवा तेरे नुआ कम गवनी नम आदि अलगन में ए नमात मिस्तकुन देक्कुमटका पुरा कम गवनी नम एगे अलगन में लिबेने मंफाए नोनाने कियामत दो होगा एहम गदाला मसे कुरम भी मी नमात तक की मी अल्लाह सुब्हानहु व तआला इखलास तेरे कमाए को अदा पुरा नमाज तक कम हेदुम आदि हम इफदा मी सूरत को बयान में मा फदा अदे यतीमुम अलगन में के कैरी कमकु किमटका अन्न हिदुगा एबामी हुन्ना फुरगस दी एबामी हुन्ना मोना पुराला दुरुकुरा बैकुम गुनुम गदाला मसे कुरंबी अदि मिस्कीनुन खांदिरु मटका अलगन में गदाला मसे कुरंबी एई एकम के मच्च मतिरे गंबा अजुरु लिबिगंबा कमे अदि हम इफदान मिस्तकुन्ना घेव फोर कोदिन मटका अलगन में गदाला मसे कुरंबी अलगन में पेसाले ग मीहका फोर कोदेवेंगे हेवे दुरु कुरुमट्टका नवता अलगन मेन्न कोद्देवें एकमे नुकोद्दी दू कोल्ला नवान एनी अलगन में कियामत दो का एक इच्छकन एम्मे बड़ा बेनु के वाणी हेओ के अमल एनिकम गोनी न अलगन में एदुम कुरान मंफा नोना मे दुनिया मती अलगन में के कितम में हुनर वेर कम घुरी कम को वियस नोता अलगन में के तो कितम में बावर मुदल घुरी कम को वियस कियामत दो का ए हुनर को नोता ए मुदल को कुरान मंफा नोना भी दुनिया मती का अलगन में एकमे हेओ गतु का हेद को फनवा कम गोनी न दुआ के अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगन में की हेओ अमल कुरम के मती के देमिति बे आदि एक कोन का कन हेओ फोर कोदे आदि इखलास तेरे कमा को अलगन में अमल तंग अदा पुरा बैकम गलफुम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।